Penonton ampunang bingung derai barang neng lenong. Bi Dewa Ratu. Bawa meleset derai yang bingung penonton. Derai ini lo hapo muani gitu ya. Sing bencol ha. Yang orang nak lo. Katon salak naman kembali gede. Yang nak muani. Punyanya melengking. Nabi yang digatsu. Kenta nampak truno-truno makin toh. Yakti mau enak ada nak pajang cewah makin. Kini apa truno-truno? Suno-suno di Mangani Padang Gajah di Tegalalang ke toko beli baju. Kuning ate nih. Truno-truno jani lebihan gagah di jalan sedangkan beli rokok seng payu. Kedonong di besake. Beli rokok sang payu kayak yang dadong tagen pipes. Awenang kewah dados bajang Dewa Ratu yang wawu 5 menit dados nak bajang. Atuh nyerek cek lae. Yakti nak mulu kewah dados nak bajang. Lain dados nak truno. Dados nak muani. Yang nak bajang nak loh lah kewah 4 nak muani abesik dereng. Yakti jerago tadi lo pengwaspada ngabo kebajangan ini ya rago subuh tadi bajang waspada penting kan tanggung jawab. Ampun yang kelepotang rago ngabo bajang tapi mauen yang kenten yang dados bajang yang benar ban makro kebajangan ini dados loh luwe. Jantan benah ban makro kebajangan ini dados loh lulu. Tapi mau enak kijang mato sapu nikor yang anom-anomi. Ya raga tadi bajang bas mudah. Beli kacang mimo
huyah di manten ngaputum. Rago tadi bajang bas muda konen nganten benyantung. Biasa aja rago di nagih ni rayu. Bacijo di mah menten carang kayu agon penjagang kita bat yo. Nu nasi jo bang cepok dogen jani incag-incagang kita yo. Sedurang raga mekuran nang tadi bajang. Pang maduwe keterampilan paling seng pang bisa nang nyakat. Pang bisa majajait nang. Pang bisa cara mangkin redah pekaryan api jo akeh pekaryan di Bali. Pang seng raga tadi bajang lantasan tawang mapayas kan. Orang lah tak pesagon penganten. Bedek di dapur gula manis cukup timbul. Rago dari bajang jegeng ngepupur kenyam kan manis jete bubul. Ye, bangtan kentan. Nah, jet bubul ni kan api. Kasihan deh. Jaten ini kong yan. Setrum ada lagi. Aing keras setrum nih. Ya nak bubole rawasan antangnya sama tangan niko. Ya antangane bubol antang arit. Yang cokore bubol antang meluas-luasan. Yang jet atas bubol. Unengnya ragane. Renggarman magae. Border. Maru bore jati ngeder. Nge, nak muluk kentan. Mawe nang dewa ratu, ya ragu dados bajang becik-becik nang. Pilih ngerarah calon rabi. Pikayo nene lantang rarah. Cuma lantang luang bungut lantas lantang menimah. Nge, nak muluk kentan. Dewa ratu. Yang subuh beraga patut-patut ngabuk kebajangan. Yang tadi panida pecepok tadi nak bajang pengen rahayu. Kekene bang cara turun-turun cara mangkin mawe nang kewah milin. Menango kita mani badung beli kedes di Samarang. Turun-turun jani nak kalian nang ngajom bang ja gratis baru megarang. Depan kekete meniki bengal-bengal itu tet kewah tadi nak leh milin. Pas nih kau. Yakti pas. Bapak kenyam-kenyam. Ya berat yang luwo indah penjam pak ini. Atu jati peng sedineng ban sayang yang kekene buturung leno. Nggih nak mulu kenten kewah dados nak bajang dewa ratu. Mawe nang matur becek-becek makto kebajangan pilih ngelerah rabi. Bangtan cara gendengan dek ulek. Unengen. Ya mangkin iring sarang menggending. Ngending nek lagu dek ulek. Maret yang rasa sekan dari rama pilih ngale sama pedemane takona sa
benar-benar. Tuh gak mana pican betara Raja Pati. Senjala anak lecok kan. Ya rabi na jumah lebih ngemang pipis mi ada ajang. Terus omah pisago bang pipis. Wentane rane sijang iriki Dewa Ratu. Dados penyeruan iriki. Ring taman Pancaka Tirta. Widangan swarga loko Dewa Ratu. Agat titiang dados penyeruan iriki poleh ring swarga. Menawi pekarden titiang lontok di lemah pada sane dumun meniki ngawenang Dewa Ratu. Poleh lantas giring watak video dari ini Riki. Ane paling titiang sungsung iriki boyo jacios. Sugra pekulon sane mepesengan ngametan pecanang titiang Ida Dewi Sri. Nyireng watak Dewato nih Riki ring swarga loko. Niko mau nang liang mana titiang. Niki apa ngireng wak. Ida Dewi Sri Dewa Ratu anak merago jegek. Ya rerahang tiang teriki. Napi wasana niki Pak. Napi? Kongka. Jadi ki tan wentan nyamen pado gusten ditiang jegek Dewa Ratu. Jegek. Keng kelaban tiang nyamat. Bang Kiang idona cekeng gono layu. Yakti susun ido nyangke. Tau enten nyaman pado. Tua aja ruo binedo iriki reng jaga teh tendados pasah meniko jegek itu kalau jani sing metangi. Amaniki sampun atu jenar pekan tenang swarga nekali jani ten metangi Dewa Ratu. Rai uya Rai nguyak tai. Siro niki gelor-gelor kali jani. Weh sakit nat nya jatene bola sing kena panjing ingatan. Dong siro niki tan kena panditiang ingatan jek kali jani kuek-kuek. Sasona nya tawangi. Oh betaren titiang. Bener. Sasuona titiang reng Tegalen api reng pasare. Maksudnya nih? Yang sasuona reng Tegalen niko sang bon selo. Yang reng pasare biu napi jepatot nih. Weh sakit nat nya weh. Man siro niki. Sasona nya nih Betara Sri Bang Tawangi. Oh Betari Sri. Bener. Ani reng titiang seraina reng swarga palengoi ratu. Rai. Niki sampun inan jegeng swarga Dewa Ratu. Ainge napi titiang. Kakang talen celananya nih Rai. Ampun tali plastik tunas titiang mau. Dan penitian ampun megeras kan dicekak nih. Apa sih agonyi? Sampun. Nayan keteng ngoyong nyidi tuh malu nak. Nggih. Napi hijau. Ni kena bawot ni pilar tiang mendek gede empat. Nggih. Duras medal Ratu Betari. Sampun antaran tok ditanyang terus medal malu Ratu. Resana Adong laris bagus ngang palungohi Ratu medal kadimangnya durus medal Ratu Betari. Hei, Titiang, awas.
Dewa Ratu bengong si jangan tanang. Niki ta asibak kelot tapi wasane. Makalok kan truno-truno medal. Ngawe nang makalok kan. Drem gitu. Doket ya orangnya aja Pak Bedeng. Ya namune juga jadi jadi dari saya. Dong yang titiang sampun jan puniki penontonnya sane truno-truno. Ya rarahang yang dijauh rarahang titiang palungohi ratu. Mana itu jadi dari saya? Yang di swargan. Yang di Swarga, Sampun inan jegeg. Inan Jage. Yang di Jakarta. Yang di Jakarta. Kayak selebriti. Jalan selebriti. Yang di Bali. Rasa gini. Seleberak kata penonton. Kalau di Jakarta persis seperti Cintami. Penyanyi nyanyi. Bencani. Benar. Jegeg. Jage. Tawentan saman pado. Mana yang saya? Lengan naga mensakan wantelan gede ane. Ingat jegeg balung komentari. Cara Cintami. Cara cinta main. Penyanyi itu. Penyanyi terkenal. Kenal. Hei. Titiang. Jangan tonton saya. Saya pasti datang. Apa orangnya tuh? Melang bungut matur. Ya stun jang kene jang nak lo normal nih. Siro mau nikah tan normal. Ampun uning. Sama normal menyoco subuh menjet subuh. Mau pasang subuh kalian sekarang undoko. Ken kaden pasang, ken kaden jet, ken kaden nyonyo. Doket yang bungutnya di aston jang kene jang lekat jang normal sing jalannya raku-raku. Ni uleng di lekat di beraku-raku do sing karuan lo sing karuan wani. Oh kentan ditiang. Sekaruan lo, sekaruan wani. No, Besok bak semua bawang malat pundung di bayangan. artinya Ini coba tegaran angon neman malat jaket lun makiayangan. pas omong nyimamunyi. Hei, Titiang. Di Dewa Ratu bengong titiang. Penontonnya baler nih. Wih, Dewa Ratu jet liku. Adi nyak makin nyokang kita jet nih. Kemudian tuh, Makin nyokan nih jangan jet nih. bak lah ngorto bang ngorto. Aja jong ngorto mumpung hidup ngorto. Ben pidan mati sing idang ngorto. Nih,
Nek ngajak panakne bengong ya nek. Mara cang muka langse ya pajak kijat. Pasti berpikir ya. Adi berpikir Memeh. Yan amone gedean jelemone amongken je gedean anon. atau kenapa benar-benar Apa to nying ngeres kan otaknya? Apa kejengit. Petawang yang beli pasti berpikir. Awangnya apa pikiran? tapi pikir Taen jangan. ye Mula kewa dadi najeke kayang tai ada ngitongan. Sing benang keto beli. Mani yang medekak godele jang juma. Langsing tawang tuwo gitu. Nih marah nak belum kubuk kucet tubuh setengah diadap. yang gue elang kau dewa lagi Jasing jang wela pokoknya cutatnya ngamone jang ide. Apa jadi kangen dodani dini silakan. Cang main ngatur ngayah sambil lencang ale gae. Aja diangkan peduli. Uleng tuni cang berpikir ke kene maroton di tuding rengseng ne toton. Ne di jo burung udang sepi lapat. Memeh cang pertama meneng si Dori cangket. Borang jet jangan ngedang. lo kencana subong manduang tindakan be nyerurut topre Pakai toben cang berpikir yang ke kene burone tegah ne ado nak nonton. Begitu aja ben jang merekat cang dini berlangsung main otak cang tarik cang pamah panitia. Meriki alu pak panitia lapun api niki gitu. Lapun api kengken amplopnya main apa gitu. Harus daya harus main. Sangka cang lagi amplop sing tawangi. menapi Man ke kene situasinya burone tegah. Aman kayo ni dodani nonton. Disenge dong sing artinya pipes sing man. Nak membalik sing ado. Yang petake amplop nak ado membalik nak sing jang sing peduli. Yang penting amplop peduli. Pokoknya jang sing panjang lebar berpikir. Awalnya tuno-tuno di dini marah nengok tau. Memih. Ini apa yang ngikau jelemu apa magic gear. dewa ratu ampunang ngerawasan jak jinah mantan Atuh. Tunang ngecang-ngecang telepon. siro tunang kau dewa Biasa do beli kedot sario. Ayo ni beli. Dot sario bacang nelpon. Ingat cang ya bawa ya jani subuh panen. Mai dewa ratu metumpok-tumpok pipes yone. Kengkene sario pasti ada bayu ken ya. Miratu, di teleponnya dewa ratu long munyene dong. Uleng di telepon cang ningang munyene kengken jai munyene anjas marah. Dewa ratu katini jak jala batu bulet. ada bukan dia jak gigi kan putih Ayo kaden cang sing yo to di ngoyong. Uleng tuni cang berpikir di jojo ngoyong tot sario. To yang sing ngejengit sing kaden jelemot. Maaf satu kata beli. Biar kengken ya beli. Cutatnya yang jatuh cinta ken beli. Apa jang mau yang jatuh cinta? tapi mau yang jatuh cinta ke Ulian sario pandangan pertama ya tuh. ulian pandangan pertama tut sario aduh Jani kene beli. Jani ulian jatuh cinta ulian pandangan pertama ini. Jani selanjutnya terserah beli lah gitu. Ya kan bencang berpikir. tados berpikir Bencang kan gede. Tot sario berang. Engken je gerang metrek. Nih benengok tuh. Bekaruan ngelapi pes liu nang nak memblanyo nah. Jadi kena caranya yang mula beli dot kentiang jolas. Uleng jani mereren beli ngajang nasi. menapi apa be ngajang nak nasi pusing Poral ajang poral. Kangen ngalang kene gede nih. Ajo yang ne berak-berak kene juang.
Janjani kan wanita tidak selalu di bawah, sekali-sekali di atas gitu loh. Kadang jangan didorong ke kaca ya bisa dah ditepung ya. Tuh mau nang iraku harus berpikir ngelemas yang gitu. Tuh Saryo. Selam manis. Nah, beli. Tuh Saryo we. Panggonong kadencang sing bisa memunyi jelema ya. Ternyata dua kenana. Tuh Saryo. Kangwang angon di deso angon. Tuh Saryo we. Yane bakat akon kurana luong. Ngokohnya ngalek lipas begulenge temtulen. Artinya Ngokoh lemah deh sajak bulas kang wani babadeng ning nguruntut dogen. Nana jane kene. Apa? Nah, lengi. Nah jane kene apa dek yang memunyi kenagane. Bapak cang depan kenagane nah jane rayu cang sing nu nak wani rayu nak lu. Ampun zaman makin biasa geluh harus rayu. Ngerasa sayang tiang kapining sarya. Hati rasa oleh kebokan ditapakan batis sarya tiang ngelah. Rai, Yang panjang geneng ketoi sarya sing yen sing percaya dari buktian. napi bukti Yolas kamu sabang pasti mayesong jet ya. Donyi ngawang-ngawang, donyi macam-macam kencang biar kene potong cang ulian geneng bisa mesuangi esong jet. sing jasong jedem suya Mana panas? bling-bling metanam Oh manan keto. klebeng-klebeng sakaman Ulian rasa tresno kliwat kapening sarya. Ajab dogen sarya aja kapening dewek tiang sube jelek bayune. Sing rasa rasanane buka bangkong ngamah gula klingkang-klingkang tiang jalan mula nelponin salya. ngoyong. Yolas ngoyong penaboy. Do gambalangon geneng mal sajan. Onen keluar kaset ngoyong. Yang ada rokok gratis longang to nyetang. Aja bila perlu nyetang peno-peno jak cepet. Jak cepet binyap ado benang abang jemak jelap ke kantong. Ben mani pang ada-adap. Weh, kang ketung raos. Mulai ya. Mesra telepon yang jangan ya yo. Telepon Ini dot nawang. Dot yang nama Saryo di jene. Mas out now. Dini ketok betul lo. Mas out now nih. Jane kene jaran. Daya anak mo daw. Ano ba ang tiyang ganeng amon to? Mapasunjak yan. Nana ngancam halus Arya ngancam halus. Marajak maganeng mapasunjak. Saling ajak pulas ketlo nanyang-anyang. Nah, ngorto mumpung hidup ngorto. Aja yang keto potongan serius yang melotang udiang. Paling seng sepanok di jalan raya, Bayunok lebihan gaya. Kasihan deh. Jadi kene carane jane cang sing bedek cang ngomong ulian rayuan cang sing hidangan deh. Ulian gendeng cang sing mempan kali saryo. Jane jalan satu-satunya tari pergaulan nangon. joget. Sakon sapuniki dodane sarang sami sapuniki. Ampurang niki
titiang bajang atau orang ayah joget, sake walo jogetnya nentan mabangkyang. Jangan ditinggal dari segi body, yang penting goyangnya. Kalian mangken titiang matur kini dodani sapo siro bajang ibeng, yolas! Cakakang kalian celana nih. Kawantan kangyang jogetnya ulung di abeng nih. Tan mabangkyang. Nggih, HP-nya cara dream goyangannya penting. Heran. Niki pacalangan ngibeng ngebesek dewa ratu klenyota sing wani ngibeng. Takutnya namah kan jogetnya. Aduh. Ijo lah kono pecalang. Pecalangan takut. Pecalang ngibeng-ngibengnya pengibeng pasrah. Adik kentan. Aja lama jauh kodong-kodang. Materai padingaha.
Dewa Ratu inggih patut Ratu Betari durus-durus mawacana. Wetane palungguh Betari meninggih iriki boyo jadi asiring giring taman Pancaka Tirta sayu wakti wewidangan siwa loko sayu wakti Ratu Betari. Nyentonai, tu mula saja ne makado liang saja pai depan gelang. Sake walo pang tawangi di samping liang melamet di pal sepet. Sane ngawen nang duk kita kayun palungguh Betari sane makin napik sane ngawen Nang kena-kenang iban. Uleng cenik nyingiring gelas saja kanti metegil saja kebajangan gelas cara jani. Ponen masih man ngalihane mandan jodoh. Tu ane ngeranang sepet kena gelapang tawangi. Dewa Ratu menawi tedurung wenten jodoh palungguh Betari rikiring swarga yang sampun panomayom dagi wenten jodoh palungguh Cokori Dewa menawi rauh mliki ke swarga. Oh, artinya jodoh itu sing perlu ubar sing dah diubar gitu jalan ini. Yen mulu subade jodoh ngoyong geladini di taman aku jodoh inggih patut Sadar di jangan. Iya. Sapa sira menawi praktek. sapa sira menawi ngraohen mriki ke swarga Dewa Ratu dados ramya pekan tenang. Nyai Natasang. Ai ke bang yang titiang Natasang ini kiring jabut aman Dewa Ratu.